Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanya Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, King Palasa, ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masanto, retang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, King Palasa, ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masanto, retang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, King Palasa, ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masanto. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng Pampanga, Pampanga. O yan, kabalen niya. Maya pa oras, kaya kayungan po na tsunatana naman po kayong oras, bang mi pagtalamitam tamo keng amanong si Suwan, masaya pong masaya ngeni kayong studio, makatiman la rin kaya katamong bisita, makatiman la rin kaya betamong magobra, and of course, masaya ko uling at tuna na kami na namang adwang Jody Burr, maya pa ugto kaya kayungan po. Na ano pong gagawan nyo kanya na kabalen? Kasalukuyan nyo na pong maugto, kasalukuyan nyo na pong mamangan. Abahin nyo kaya pa mo po kaya katamang programa, uling kabang mamangan kayo, baluta mo, ingat siya niyang kakabsi. Pero, gustong malbe kayo, Kenny, pati
puso ang pang-isipan, kakabsi mo naman. And syempre, I'll ben nyo kaya pong anywhere. Uling pong Ken TV live na live tama po, ken kikatamong digital channel CLTV 36. Makanyan mo naman po ken kikatamong official Facebook page, CLTV 36 Official, at ken kikatamong YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Nano patan, deng mga sanding aming palyari, ken kikatamong probinsya, ya pong yadwang mikay kayo, nano pata. Inga manong siswa ng poing kulturang Kapampangan, iyan pong dapat tamong gambulan ang pong pagmasabalan. Ngening! Ano yan, Jenna? Kadwang aldo na ning Agosto, ne, adwan libot, adwan pulot. What kalyan nyo ko? Why are you laughing at me? Agosto 2024. And balong ba atin yang kayan? Halimbawa, ating kang paglolon, atin mo asabi kaya. Sabihan mo kayang date ngayon eh. Halimbawa, pakitanong sa akin kung anong date ngayon. Pakutkutnan mo na ako muna anong date ngayon. Sige. Anong date ngayon eh? Agosto kita. Pero balo mo atakaling may date. Bakit? Kasi July ang niyang last na kang akayabe, Kenny. Awa! So, akalimwan muna yun. Napod, palawa, pinuling may bisita ang pagya mo muna ng adoning Agosto napon, yes, ngayon ikadwa, wapin. Pero muli kayo ang punchline mo. Gusto kita. O yan ha. O karing manalbeta mo. O yan, may nikmana ko na naman kanaw kanyan. Samantala niya po yung Augusto. Bakit takwa tayo itang punchline ng Jody Bor. Makagan man po na, pwede kayo pong magpa-shoutout, magpag-greet. Uling live na live tamo po kayong kaya katamong programa. Po, happy viewing po kang Koyang Raul, ang pong Lax Miranda, na ni Sampaloc Dolores, kang Shamin Velasquez na po ning Arayat, Pampanga, at kang Zumba Craze, Koyang Pitts ning Gardena, California. Manal Belang kasalungsungan kaya katamo Jody Bor. Yung ka na akong tatang Eddie Lumbang yan. Aldo Dola Manal Be kaya katamo ng Jody Bor. Natalia Diaz, ayan, Manalbeya po iko, yung Joel Stephen Manalo, o ini mag-share niya pong ulam na tinolang manok kanu, kabang eya pe isambot, iko yung Engelbert, Panday Bondo, kay kakatamo lantern maker, yung kaya kanong ulam tokwat baboy. Ay kanyaman, balutan naman every Friday, nanuwaring regular programming, king ulam every Friday, nanuya, balatong, yes, ang popang asandanom karing taga-Bacolod, paksi, ang popang balatong. And siyempre, karen pong bisa pong magpadalang message kayan, tumutok ko po kaya katang Facebook Live, mag-comment kayo nung ating ko pong kapanamdaman, kaya katamong programa, kaya katang pisabihan, malyariya pong ikana iyan. And siyempre, bukod karetang mag-comment ngayon, nung ating komburing i-greet na anumang okasyon, ne? Happy birthday, happy binyag, happy anniversary, happy dabo. Happy dabo. Malyari po. Ika na rin, ne. Kaya katamang Facebook Live. Makanyang kayo? Happy dabo. Happy dabo. O ngayon naman. Siyempre, Rembida, Nino Rembida, baka tangtok ng nakangmayliken. At yung Malagon, Nino rin kaya katamang birthday celebrants, patoy na la. Mo munang mag-birthday. Happy birthday. Happy baha! Happy baha! Happy birthday! Boss Bert Malanao! Yan, Boss Bert! Enjoy your birthday today. Sana marami kang mapabusog sa iyong mga bisita at marami kang tanggaping regalo. Wishing you good at maraming pang blessings. Happy birthday, Bert Malanao from ang aming batang-batang Ray Bravo Jr. Happy birthday, king kanahong kumpare, Edwin De La Cruz. Boss Edwin, kumusta na ka? Ngayon birthday mo, sana maging masayang celebration, kaya bening kehang pamilya. Sana di na nakang masanting maragul mal aregalong laki. Ne? And sana mikita mo soon, ne?
sana makapag-celebrate ko kay birthday mo. Sigurado manyaman ing pamangan ken. Pasibayo, happy birthday! Boss Edwin De La Cruz, enjoy your day. God bless kayo man. Happy birthday, Joyce Kirimit, Baluko, tsukeng Saudi kanyan kasalukuyan. Magobrayang king neto nga ospital ka rin, And king birthday mo, Joyce, sana dakalanda. Palagi ako dakalanda. And bahantang masayang birthday mo, And syempre, dalangan ko king birthday mo na dakal pang grasya, datang kaya ilawot na kayo ni nga pong Ginoo, king na namang kasasagkulan, king Bie. And hope to see you soon. Happy birthday, Joyce Kirimit. Happy birthday, King Tita kong Malago, Georgina Labong Lizardo, Tita. Alam mo naman, bala mo, lupa yung artista. Yes, post pa mo. Post pa mo. Happy birthday kaya ka. And di na nakasanang masika na pamikakatawan ni nga pong Ginoo. Ampoy kaya kang buong pamilya, dakal-dakal pang blessings kaya kayo. And ingatan na kayo, kay na namang sakit and na namang peligro. King Bie, ay, balo mo, talagang di Tita Gina, sana minonoya pa yung karelang negosyo, yung karelang kabiyayan, King Aldoldo. Pasibayo, happy birthday, Tita Georgina Lizardo. Happy birthday, makanano kaya i-greet ini kasi. Kumari na. Mother ning Sara Maniago Adisa. O nang kingwada akong tigawan na niyang kinasalye, Sara. So, kumari ko na yung ngeni. Tita mo dati, kumari na. Ngeni, tita, tita, ngeni. Tita Mars, Caridad Maniago, happy birthday po kayo. Di na kayo papusa ng makabang biyening nga pong Ginoo. Marakal pang birthday. And masika na pa may kakatawan bakanta nga kaya beyo pandagol, detang kayo nga po. Tita Caridad. And sana dakal kayo akwang regalo, king birthday you. Enjoy your day. Enjoy the celebration. God bless po kayo nga, Maniago family, Adisas family. Happy birthday, Tita Mars, Caridad Maniago. Ay, may pwedeng kalingwan ini. Yes, Ma'am Lani. Maluwat taneng partner keng CLTV 36, si Ma'am Lani Barlongay makasayat ng BCDA. Ma'am Lani, happy birthday po sa inyo. Lahat po sana ng birthday wishes nyo ay matupad. Enjoy your day. Wishing you good health, maraming blessings, and maraming gifts. At kung may pahanda dyan, Ma'am Lani, pwede na yung pizza pie dito sa CLTV. Again, happy birthday, Ma'am Lani Barlongay makasahit ng BCDA. Yan. Ngayon naman, Jody Bar, already puntalan-talan na ng karakal mag-message kaya katama, mag-comment Dario Cunanan, present po. Magpa-check yung attendance. Uling regular yung Manal Be kaya katamo. Jem Marimla, mabuhay po kanu from Tourism and Creative Office, naning Municipality of Porac. Ayan, Maya Paugto mo naman kaya ka, Julian Gatchalian, Joel Abrea, thank you for watching. Tita Ditas, ay karakal daw ulam, Jody Bar. Ingulan da kanu ri Tita Ditas, fish fillet, roast beef, bola-bola with miswa, sweet and sour fillet, chicken curry. Oneng, ay ni Kaiken, bigay po lahat, di kami nagluto. Ng Tita Ditas. Okay, Siguro may miya sayang, may miya kanini. Tapos, Koyang Edmar Nulod, Maya Pabak, kaya kayungan po sabal tana. Nananong sabal? Ikebalo na, naman sabihin sa... Oo, ni ati may kibatana, luto na waring umba ng Laiko Valencia. O, timpameto nga ng Edmar Nulod dumad. Luto na dol. Ampo, betuteng tugak. Ay, uwapin naman kasi at sing malago na po limbog na naman. Limbog. Ay, nga marakala tugak. OTC balada tay. Ako pa danupan. OTC pa nyo. Litson na naman. Alipa, potang bagya. Ayan. Buhay, ay Iko yung Lito, Ruelito Marquez, ayan, idol niya kanu Don Joseph Deyang.
Sabal po buri ng sabihan siya tana. Okay. Palagay ko pa na yan do rening kaya katamong bisita, reta mo munang mag-message kaya katamo. At saka, ni John Silvestre Aquino, happy birthday po kanukang Ralph Day ang ning Porak Overland. Bating mag-birthday ngayon ni Karang Tagay. Metong yan mo rin sabihan yan. Okay. Very good. Okay na naman po ating ko pong komento o kaparamdaman kung kikatamong question of the week. Naning kikatamong question of the week. Pato yun Nano na rin senyali sa paglokwa na kaning metong atao. Balam talaga makaperkilin ko tangay ni kang Ray Bravo Jr. Manibat Lunis, manamdama ni. Yan lintonin ko tangay ni. Makpakibatan nyo na po. Last day today. King kikatamong programa po. King kikatamong makapost. King kikatamong Facebook page. Mag-comment na ko po ka rin. Yes, hello to Tita Lilia Marshall. Ayan, nanonood sila from Labnes, San Miguel, Bulacan. Kumusta po kayo dyan? Ngani naman po kabalan o ini na yung kaya katamong masanting nga balita, kiti po kayong Labuad Kapampangan, yung kaya katamo pong balitang balen. Pagselebra niya po kayong mabilugaban sa buwan ng wika o itapong bulan da po rin amano balang Agosto. Keti kem Pampanga, pag masusyan da neman po ingaldo na ning amanong siswan o nga salitang Kapampangan balang tauling Biyernes na ning mesabing bulan. Kaugnay na po nini, may aliwang aktibidad deng sinadya ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAUCKS, bang lakwas la pong makabalo rin kaya katamong kabalen, dikil kayong sarili tamong kultura, po syempre nga mano tamo tayo dapat kakalingwan. Kayong daratang po nga 8 na ning Agosto, may buklat yung pamana ding talasulat Kapampangan. Meto nga pong exhibit king literaturang Kapampangan nung nuka rin mayakit la rang original literary manuscripts na direng Kapampangan masterpieces kalupa namo ning Sarsuela, Kuriku, Pasyon, Poesya at Aliwa pa. Akit mo naman po kayo ni retang artifacts ning Kapampangan historian ay ikoyang Alex Castro. Iya po kasi ang mag-curate. Kaya rin na ning pamuklat na ning literary exhibit, mi daw niya yung Poesya at Polosa program nung nuka rin magpatindaig lang gelingan deng poeta laureado ning Labuad Kapampangan. Makabuklat siya po yung pamikatagon ka rin sabla. Aparte kanina tinya mo naman inorganisang singing competition ng HAUCKS nung nuka rin. Bakit na po rin contestants yung karelang gelingan king pamagkantang Kapampangan. Malyari lang makyabering hanggang estudyante po ang pong talapagobra na po ning Holy Angel University king singing contest. Para karang interesado po nung bisa ko pong magpakitalento, munta na kayo king Facebook page ning CKS Executive Director Robbie Tantinko bang akit ing listahan da ring kanta at ing registration form. Krakal activities, Johnny Bar, Ano nga sabi mo at ita pwedeng pakyabayan? Balo mo, Jenalo. Bala ko sa nakatok ng magsalita. Hasta kang kakaba, sinabi, hasta kang kakaba, binasa. Nino maning memili kanyan, Tanda ako. Yung programa kayo ni puro salita, digdagan may pang marakal asalita, ibat kang atsing malago. Masanting na po retang gagawa na po ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Makaparikhil, ngening Aldon ning amanong siswan, Bulan ning amanong siswan. Dito makalinyada pong activities and events. Bakit ang lalo tayo pa pong pagmalasakitan ng kikatamong amanong siswan. Kaila pa mo rin, Jody Barras, kay Center for Kapampangan Studies, at nga pa yung Provincial Tourism Office in partnership kay Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Abangan niya po yan, dakala naman pong gawa na aktibidad in kikatamong provincial government, siyempre, through the Provincial Tourism Office headed by Sir Mike Casaneda with partnership kay FLKI. Abangan nyo po rin and siyempre gagawa lang paralan bakit ang lalo yung pang minono in kulturang Kapampangan ang po ing amanong
Sis Juan. O rin natin may mag-comment kaya katang question of the week. Ash, i-screenshot mo la rin. Data pong may mag-comment. Huling nakarakala comments kayo ni paki-screenshot mo la. Lawan mo la po tating kung amis. Iabe mo la kaya katamong basan. Pota ne, pangabagya po basan tala rin karelang komento kaya katamong question of the week. O nga din natin may comment kayo ni Tugak. Uling ating baha. Abal mo, very timely. Nga lareng bisita tamo nga ni Jody Bar. Bakit? Wametong lakarin pwede tamong ausan. Nung pasa koro tamo na yung ating baha. Bakit? Yan. Bakit mo? Buri ko nga balo. O, syempre, pakibalwan mo yung Jody Bar na. Yan, ikakampi sabyan, nung nino rin, nung pwede tamong lapitan. King pa magbalik ning. Nanupata. At ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamali. Naman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga,
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. King Masantulretang Supu at Emma, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eku apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king panlasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King Masantulretang Supu at Emma, Makatapak. At magbalik po yung kayong programang nanupata ka rin pong katamong kabalen. Nandin po migpalwal yung bala mo warning ing pag-asa bala matintamong expect thunderstorm kareng miyaliwang areas keti Central Luzon at kaya biya po kini Pampanga. Makanya naman po nung malaw sa manuwaling uran, mas masanting po preparado tamong ikitso naman po itang milyari na hapon nabengi. Minuran mong saguli o ning masikan na uran, limbog, keti kabilugan kaya ni malapit-lapit areas kini talagang limbog da kalame stranded. Masanting po mag-prepare tamo nung sakaling mangmuran eta naman narugo pa ang ading muran basta po basta mo mag-prepare tamo, masanting preparado tamo. And nandin po, kita mo munang parte ng kakatamang programa. Dakal pong mag-comment, oray na po. Ila po pala, ing aman wanda. Ita po palang mag-birthday. Pota pong mikikitla, happy birthday pala. Ingkutang kuping kayo, pinanakayamban wang nung Aldoldo mag-happy birthday la kaya ka. Pakilala mo na la, Jenna Lu. Yes, Baita Jody Bar, oreni pa mo rin shout out tamo. Apong Taliporak Riders Club, headed by President Edmar Nulot. Manalbela po kaya katamo, makanyan mo naman. Ren Candice Auto Care Center, King Maningning, Santo Domingo, Mexico. Headed by my pare, Roldan Canlas Dizon, na Manalbe po kaya katamo. Thank you kaya pa Manalbe, pare, kaya kang kayabe. Tita Weng Laughlin, thank you so much, Tita. Regular yan mo Manalbe, siguro patula ka. Bipakaili ko mo kaya po ako ya, basa ni komento kaya ako bipakaili. Sige. O, hindi po kabalen kasi metong ka rin, siguro ka rin 4x4 owners metong ka rin gagawan daw, metong ka rin siguro pangarap, makanyan itang makapakyabela po ka rin off-roaders club association inya naman po makatula na kay balena po ning porak atin la po grupong makaniti na talaga naman po ating miyayaliwang aktibidad abaluta mo later ang pong makanala po sa Sauken community deti po rin porak overland at Jody Burr at Suya Kenny po yung karelang presidente ay Koyang Adrian Talavera and yung karelang vice president Ikoyang Ralph Deyang. O yan. Welcome po kay Nano Pata, Koya kong mga santeng. Ay, hello po. Thank you po kayong pamanibita. Mga boss, kayong programa tamag diyan talang maya po oras sa magpaming katagon din kaya kayong buring i-shoutout, i-greet, batian, uling stong eyo ginrit, siguradong tumabog la rin. Asaganan nyo, kendalan, ken palengke, inutos na kami si soning girlfriend, ot makanyang ka. Emo ko sinoutout, kalagad mong lulwal ken CLTV. Siyempre, muna tamo ken presidente, uling yang pe kamarakalikbang boto. Boss Adrian, thank you kang pa-shoutout. Go ahead po sana lahang kalingwan. Munang-muna rin family ko, rin kamag-anak, yung girlfriend ko, Donna. Yun! Siyempre, Yan! Banggi yan! tatawag ko ang permit. Very good, may banggit siya. Tapos, karing miyembro na ning Porak Overland.
Kaya kung nabanggitan, Dakal. dakal na po kasi kumbaga, balod na po nung Ninoy Lareta. At karing sasahop kaya kami. Muna karing Sasawap din mag-sponsor. Sige, Kareng, sige, malagad mo yan. then kay Caltex Philippines, the AMC 4x4, JJ 168 JR168. Corporation, tapos then kay Korak Tourism. May atong lapong factor din kaya atsuke pong genikin. Okay, so Caltex Philippines, sa puportang AMC AMC, 4x4, Aliwa, yes po. baka naman. And siyempre, ulingan mo naman sinambot, kadwang pia kamar kalaboto, sana lang nga kalinguan, karing Birthday po rin mo. ng i-greet. I-birthday boy, agigreet ka lang din, kitang kikatamong comment section nandin, ala kasala nga kalinguan, kamagana, kakalaguran, boyfriend, girlfriend, follower, subscribers. Go ahead, birthday boy, boss. Ra. Maya po, kaurasan po kayo nga, karing susuport. Ay, malbigay ng nanupata. Munang dili po, siyempre, great kay boss madam ko yung asawa. Ay, okay. Boss, madam. Muna lang, muna. Madam Kiesel De Leon de yang po. Kinumpleto na yan po. Bata may pumiyama po kasi. Very good, very good. Kaya ba't yung pong, siyempre, din pumagobra ko de yung motorcycle parts. Yes. Di Joel, di Jinjin, di Wow, Jefferson, Manalbeto. Louie. Then bang ano po, sipagan nyo Ken, habang ala ko. Iba ting pengari ko po kung di yung auto supply. Good morning. Okay. Magdana. Ako naman, maswelo ko, si Malago, ni Madam Donna, ang po'y Madam Hazel, Hazel. Hazel, baliw kasi, puta kasi, aliwala banggit lagyo eh. Kaya, very careful lang. Kompleto na po eh. ating kepo kasing bisita, mamanggit lagyo. Never banggitan, pero, mama, that means there can only be one. And siyempre, umpisan tayo po yung pamitalamitam tamo. Actually, karing ordinaryong tao, maralas dong ahakit ding sakin na rin. Itong mga ragul lagulong, ding yakbalo, rin alwa, tahimik lang, o mangilaking dalan. Siyempre, king kikatang presidente, nano yawari yung off-roading? More on kaya po, outdoor activity yan mumunta ka rin kay kung mga remote places na pwede i-access kayong ordinaryong sakyan. Kumbaga, kailangan mo talagang four-wheel drive para Yes. makapunta ka rin. Sample na rin, apin din kayong buntok. Okay. Then, uplands tamo. Upland. Okay. Hindi pa tiyempo na taga-Porac kami. Wow. Mituran yung panahon na ng pinatubo. So, bala mo, ngayon may ganyan kay. Bala mo, tourist attraction na pasyalan. Actually, dakal pupunta na dadayo. Nung ilagyo na rin, tapin din ang pupunta namin Delta 5. Tapin nung daramdaman niya po ito. Yes. Actually, Jody Bar, pag yak may nakit kong 4x4 sa akin, agad kong sabihin, ay pang off-road la rin ako. So, bala mo itang making connotation tam pag 4x4 yung sa akin, alia for kaya, daily use. City driving. Yes, correct. Ito yung Unless agad ko. inutos diyang mamalingki. Mamalingki. O kaya saling aslam, alaya sa ken, ginamit na itong 4x4 na. Na makantaya. And, Sir Ralph, baka nano na kaman mo, may engganyo. Aming ganyan po. Kening off-roading. Actually po, Family, friends. kanita po kasi di ba, uling mito rang kayong pinatubo kay Bat. Siyempre, lilipat kaming ilog, daraguling ilog kayong Mangkatyan. Kakakip miret ang ating 4x4 kanita. So, bilang anak, bala mo astigata niya. Bala mo kanyaman. Wow. Kay Bat, ita po, kanya nga, ito, inumpisa niya po kayong mag-RC kami, makanyan. RC 4x4 4x4. lang. Luman, di remote. 4x4. Wow. Kita po niyang pandemic. So, uling kay Pare, Milwal. nung- Kay nung Milwal. narito na po. Kay 4x4 wala rin talaga. Pero, piyalungan lang. So, ita Ayan, po. realistic lang po. Kanyang pwede ng lumwal, medyo kayo na tarita mo kayang magsakit kaya. Gawanta na lang totoo. Ayan po. Pero bala mo, para ka rin tao Porac, may itong karang necessities na yung sakyan mo, 4x4 yan. Nung bisa ka talagang i-access mo rin makataklase ko. Halimbawa, bisa ka magpasalgu, bata, magdala ka wari. Mitsubishi Sedan, Mirage. Wow. Paliardeta. Sedan, po pwede. Kabalik na po ta, kulang na yung bumper. Na yung gas-gas. Kasi Denny, balo ko rin sa Lifted kanya rin. na. Wala mo customized na. Tabo. Opo. Although balo tamo ating stock mismo Wow, na ating 4x4, datang ila pa.
Mia Lilan. Ne. Ako naman, interesado ko karetang RC. Ne. No, Okay. karon nyo mo ay access data po sa magkano la kartang bisang Oo. mamyalong mo naman kartang 4x4 aret. Actually, mag-start niya po talaga yan, yung pandemic. Pati ka, sir. Miyabe kayo. Miyabe na kami po. Kasi, Kanina kayo megmeet. Opo, Anak kayo ba? miyabe na kami po. Miyabe Kumbaga, na kami. metong kami mong barkada talaga. So, mag-start yan yung pandemic. Nag-order kami through online platform. Kasi ita mo makaluwal during that time. Mag-order kami kasi mainip na kami. Ala na kayong balonggawan kayong during pandemic. Kasi misiping-siping kami mo. Diyan luwal kamo kayong balet. Tuna la rin yung habi. Ay, takalin may gumpisa, may miyalong kami. Hanggang mayaring pandemic, may miyalong kaya pa rin. Hanggang mangarap kaming kay na sana maging Wow, tutula makanyan at kami na mismo mag-drive Yes. na sa ganyan. Wa, buri ko sabihan, sir, nga pa mag-drive, ordinary driving skill, yung kailangan mo. Kayo, before kayo mag-off-road, talaga karetang tutunang sakin, kahit talaga, kailangan nyo pang mag-training nung makananong gumamit sa ken, or itang hanggang ordinary yung skill mo kayong driving, pwede na. Ordinary ang po yung skill. Basta biyasa ka mag-drive, biyasa ka mag-ambyo. Kasi yan ang po, buris sabihan na off-roading, data ng mga sakit. Lugar din pupuntalan mi. Pwede naman po retang, natin naman pong 4x2 friendly na lugar na pupuntalan mi. Yan naman mga sakit. Yan dyan pang basic skills yan po pwede. O, alam ba- Eventually po kanta, mabiyasa na kami. Wow, ito sana yung putang ko naman, halimbawa, basic ko balo, Opo. o di wala mo, miras ko karatan lugar alanganin. Kayo ba susuporta kayo? Ay, para opo. sa king panahon na ita? Opo, susuporta kami. Timo po, ating ibar or ating balam, may bug na mitwag. Mamanguldas kami po sa open minute. Kumbaga tingyari po kasing community. Oo, community. Yung 4x4 Camaraderie. natin lang groups, lalaking Facebook. Yeah. Yan, mo ating mga kailangan rescue, mga ganyan. Willing na kayo po mag-volunteer kami kay. Kayo, anyang RC la para yung gagamitan nyo. Sabi, may ngarap kayo. Ala kayo pang 4x4 sa akin kanta. Bala mo, may inspire kayo mo. Tas, Wala mo, may ngarap lang. Yes. Pupunta To kaya, may dream the ka-budget. impossible dream. Ana, Yes, kaya. correct. Ikaw ko yung kuya. Actually, ako talaga big-start kay way back 2014, tina kaming 4x4. Huling i-father ko, mahilig yaring keng sakin. Pagkatiwala. Lalo na, uli pinking milyari keng pinatubo, mga kanyan. Alos 4x4 la rin sa kenda rin taga-pora, mga kanyan. So, tinry mi, gamitang kaya pa, mga kanyan. Tapos after that, nagsipag kami, may mag-obra kami. Uling may mag-graduate na kami ang pongkay. Sarili mi ng diniskarte nung makalano kayong makasaling sarili ming 4x4. Makantaya pa. Pwede yung from scratch. Halimbawa, ating kung owner, bisa king Pasepak gawan, yan eh. i-convert yung 4x4, pwede ya. Pwede yan po, pwede Boss yan po Rab. ito. Ating pong mga makanta, ating pong mag-modify. So, pwede nga, pero tinga sa saling antimanong 4x4 Ate yan, po. kaya set up na kailangan nyo, bakit makapamunta ka retang kay lugar na talagang aliyang basta-basta yung kay. Actually po, reta pong kaya kami, ding gitara. 4x4 Suzuki na Vitara. po. Suzuki na po, Suzuki. 4x4 na lang po kagad. Ngayon, i-modify nila mo po. Dagol milag gulong, ilip Milip nila at least 2 inches para yung ground clearance na mag-test yun. naman, pero naman po itang necessary na dapat itang maragul. Yan kasing thinking talaga ito na pag off-road, manira. Mga ganyan. Pero yung yung overland yan. More on, yung overland kasi, more on camping. Mga ganyan. More on camping, yeah. Mga libot yan Kasi during pandemic, balo tayo naman social distancing, using kayong outdoor activities. Okay. Metong yan. May explain niya ka na akong ini. Kasi isipan kayo kung bakit overland. Ito po. Okay, walwata pa nung pala ako sa kaya bilang yung Voltes 5. Bakit ako? Bakit? Itang English version ng overland and oversea. Voltes 5 wala. Pwede yan. Ano yung totoo? Pwede yan. Overland ka kaya uling skin. Wow. Kanyan, Voltes 5. Balo ko nang ini. So, bala mo, Malawak yan, outdoor malawak yan. recreation Yes, yan. sapin po ito. and using 4x4 detang mausong atin lang. Rooftop Ten. tent. Yeah, atin ito. Okay. Owning, yan. Apin po ito. Makanano kayo karakang ngeni kayong grupo yun? Mag-start kami, meto nga dua. Ngayon kitang last tangay, Last tang 25. bilang, 25 lang kung 25 na Taga-porak lang ang deta. Taga-porak lang. Majority. Siguro, dengali, siguro mga tlo lamang. Pero kaluguran nila. Makanda. Okay. Ngayon niya ako interesado ko, halimbawa ako, taga-porak ko ne, Babor Robot. Oo, bago robot. Makanano ko makyabe.
Atin niya bang kaya yan? Atin niya bang application form? Atin niya bang registration fee? Kailangan ko bang maglibre? Pakananda kayong marakal? Magsabal kayo, Magsabal kayo, bakit nang makapakiyabehok yan? Yan po yung pakibatanda rin kaya katamong bisita, kaya pa magbalik na po ng kaya katamong programang... Nanupata! At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kanda. Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit,
Diyos ko rugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king panlasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Dapat at ng siguro walang tulugan dahil alam naman natin. Kay kang kaya ito, mga ubye, kayo eh. Kuya Charms. Kailangan matutod dapat. Walang keng nanu pata, walang kainan. Ayali, meron pagkatapos. At syempre, magbalik po yung kayong programang Nano Patati ko pong hanging question nandin makanano wari makiabe. Kem Porak Overland ating application form, registration fee o kailangan pa mong sasabal. Kita pong sabal, ne. Yung mag-shot Yes. po pala. Cheers! Ay, Mga sabal. Cheers! Ta uling may sabalan. Baka tayo pala. Makanano po makiabe, President. So hindi talaga kaya mo mag-start ya mo as barkada talaga. Ala naman mong application or nano. Yung kakayan ko namin, please sabihan mi. Basta tinyang kakilala kiring pioneer na willing makiabe and mag-volunteer la. Alimia panagkat. Kumbaga makaya. Alimia panagkat. Yes. Okay. So, Makantaya pala ka. mo ila mo nung atin lang bisa Initiative. talaga. Wala mo initiative na misala makiabe. Makiagom kayo kayo. Tapos tukimila, mapila na trail. Tapos, kumbaga, ISS mo na lang nung okay la. Kasi kami talaga, kaya kami more on quality versus quantity. Kumbaga, Yes. makantaya talaga yung kaya. Kailan bata ning panahon kami makapanalbiya kami kareng 4x4 ang Opo, tama-cover tamo. ang aking minakendalan di taping aman mo tamong sakyan na stock niyaliwala rin ating Ford the 4x4 Suzuki, a 4x4 Mitsubishi nano ba imbang 4x4 off-roading pang makwaltaya. Yes. Kasi piyesa pa mo, Wow, very wow. expensive. Actually po, ali naman po eh. Kasi kami, nan mo po yung obrami kumbaga, saup-saup kami mo po talaga. Ngayon kung duri yung kamal, sali kang malasakin. At suki Kami kami po kasi, kumbaga, brimi mo itang lilibot talaga. Mm. Sali, hindi naman masyadong malasakin. Basta kung kapilan may afford ita ka. Oo. Siguro ating mo ring point na kapag mamalit ka, pami sa liya ka rin abe. Oo. Ating makantay malilyari. Makantay malilyari. O para ating kung extra kaya gen baka kailangan meken. Oo, bumaka niya. Baka niya. Batugan mo niya. Ay, yapin ta. Pare, kay siranitang kay ko, tinggang extra makanyan. Oo. Saup-saup kayo po. mismo, Makata mo saup-saup. kitang grupo yo, ipanyaw kayo. Wow. Bakit makapagpasya. Wow. At saka yung pangabalo karela Jody Burr, it's more than just a hobby na mag-camping la, kitang muntala kareta nga lugar ay pupuntalan. Siyempre, hakit mo pag ay madalas sa puntalan, Wow. masanting ay itang lugal ne. Nanula pa rin gagawin nyo kasi ikit ko bala mo meto kayo kareng po-promote na ning municipal tourism office. At ikayong partner Porak, nyo karela, naning Porak. one in Porak. Actually, ala naman, may imbita kami mo. Kay Porak Tourism and kami willing na kayo man sumaw. Kay lalo na kung tourism related and Wow. outreach related. Ila pong kaya mi talaga. And Baga pag- ilang goal mi ngayon. Okay, albawa panahon na mo ning kalamidad. Apo. Malyari kayo namang itap, bakit ang sumawak, karetan lugar, kailangan puntalan, mami sawop, mami ayuda, Opo. mami relief. Boss Pwede Rat. yan. Pwede po ito. Pota, ay bayon setupin sa king po. Kita Ano niya. yan po, kami po wala na kayo magkuskus balong sa kaya. Basta tagyumi pong suporta. Suporta kami po. Wow. O tayo Anytime. yung tourism office ating yang datang abisita. Nabisang mukyat Wow, kaya nga wow, crater wow. na ni nga Mount Pinatubo. Ikayo makay kayo ba? Ita nga pwede kayong usana. Idalayo lareng turista ka rin makanya. Makayaos naman po kaya kami, pero hindi mo po pwede. Asab niya namin laring alibang grupo. Tinang po kasi Coordinated kami Coordinated po. kami po. Kanjang dakal kay grupo. Biyabe kami. Kumbaga, misa sa metong kami. competition. Ala po. Wow, ikit na nandun. Itang apong tali Porak Rider. Opo. May comment ya pa for them. Ay, ni ating kung abalo, Jody Bar. Nakita. Ikayo pa lang kaya be mag-shoot kaya nga tourism video ng Ay, Jasmine Bungay. Ni nga Talaga? Opo. Pilipinas Globe. Pilipinas Wow, Globe. please Sinabot po yung something recent. about ka rin. Makanano kayo maging part na nitang tourism video na ito. Bali, nigtap po kayo kami, ing Porak Tourism, headed by, shoutout po, Ma'am Jem Marimla.
ikat na kami po nung pwede nilang isopan. Ito po, voluntary na sinaup kami alang kapalit. Wow. Kasi mo rin yung burimit, mag-trail na kami, nakasaup kaya pa. So, masaya kami at may nikwaya pong kay. Wow. May silang po iya. Ikayo rin, abi kayo kanta ko. Yan, ano kaya ka-role you ka rin? Aside kitang syempre, dahil lagi o rin crew ka rin. Apo. Kaya pagit mi po ito, tipo po nga iping kay. Then second mi, itang pinormami la, iba kaya pagit na yung off-roading kang pora. Metong yaka rin, bala mo, tourist attraction. attraction. Actually, at Malagone, may comment saying tourism officer ng Porac, Ma'am Jem Marimla, sabi na, thank you to Porac Overland for showcasing our eco sites and attractions in Porac. Okay, sela na kayo mo. Sabi na, sure po, open ang tourism office sa lahat. Oo. Ganang Napong ninong. south, pwede yung weekend tourism. Opo. Kasi Sige, sir. Sige kasi po, may itong yari niya na, ating kaya pong social media page, keng Facebook po, apintang Porac Overland nung akit kaya po. Akit nyo ka rin na ipapakit nila rin kay ding tourist attraction na ning Porac. Kumbaga, happy ning share kasi, bala mo, metong yung factor ito para maging successful yung metong abalin. True tourism talaga. Kening Edmar Nulo Trail with a Purpose by Porac Overland. Bala maging slogan niya po. Ating dino ini ikitang metong iapong tali sana Ma'am Jem, kami rin po na ipasupport din po. Yes. And speaking of karetang aso pa ni ikakatamang Binibining Pilipinas, Jasmine Bungay, interesado ko na nung naitang peka malawot yung lugar apin talan as 4x4 off-roading, ika yung grupo yun. Yung pera malawat mi po yung mapanwepe, Zambales. Uling, wala po nito, uling sinikat siya, panita, trending niya. Iya po yung minu naming pintalan at pera malawat. And off-road. Off-road niya po. Yung Delan, Ecoli Navas King Ali, Highway. actually po, di na lang kaya pang highway Sitex. True Sitex. Tapos, ito, may off-road na kami yung Mag-overnight kami po. Nano naman tampia ka masakit. Wow. Pintalan nyo. Ati ko kasi nga kakit karet Ay, ang wow. dalanan ding mabatong ilog. Mga dali ka, sorry. Yung Peka Extreme kayong Big Falls niya, may invite kami kayong ARB Philippines through AMC 4x4, Boss Jonel, kayong ating yung shop ta, yung makasupport tayo lagi kayong Delta 5, kayong Murim Porac. Kumbaga, extreme ding guy. Batulang mga Pupuntalan, mga batulang. Balbit Delta 5. Alike. O yan. Yung Yung pinatubo. Governor Delta, yung balo. Luwayan Delta yung Wala Delta akong grupo 5. ng... Ano kasing panahon ng pinatubo, natin po. i-correct ko nung mali ko Apo. na eh. Halimbawa, ating mag-radyo, ating daratang lahat. Atin Apin ka. din ang Atin. darlanan. Correct. Halimbawa, Mumulaya ka rin. tinandadagos sa lahar, kanin Delta 5. Delta 5, Kaya atin po. 60% water, 40% lahar. ilang radyo doon. Then kung dalanan naninik, kana banda laking makanyan, lumakayong lugar, magsadya ko po, opo. makanta, balo ko, indagos ninda nung manibat ka rin bundok kanta. Dalagos lang. Yeah, Yes. Karing panahon ng makanyan, kanta tala, I appreciate, kakitala rin nga, makanano itang significance na kayong community. ni Kaya Kureng pin sabi ko, Off-Roaders sakto na. yun talaga itang overland kitang Delta 5, uling Botes 5. Oo. Ay, Botes 5, malibatan sila. May arakol na ko ka na. Yes. Pero yung, kaya ko sir, kasi patang makapag-cover na ako mo naman mag-off-road ating mga, kumusta yung security? Kasi itang burik sa mga makatao ba kayo, itang, kaya kayong... Baka nala ka secure, ding sa kenyo apart ketang pwede la kay baha, makanta. Itang security of the driver. Kasi pala mo, itang mo, karatang ordinary car, lilisyan mo pin din Pero ilang, correct. Alita po mumunan dili, safety na talaga ng driver. Seatbelt Seatbelt. yung priority. Grabe po talaga. Pero tumitutomba, di ba? Atin po may totombo. Pero ito Karin na. lang kata susuporta. Tsaka po kayong kay, may palwaling gamat mo. Tsaka po kayong training talaga mo rin. Sa bagay, pagkatsuka kayong kilubuli madagulya, medyo safe. Kampanti ka. Kakad ko kasi ito may totomba, puta kayo rugo, abitan dengan Yeah. O kaya bakanta, milabas siya ketang trail, itang makanta. Kami po more on kaya talaga, light trail kami. Light trail. Tapos ito pining po-promote mi ngayon, more on outreach. Outreach Outreach program. Outreach program. Ikitapin na din karetang pepal to da king
kaya katabong TV screen sa tang minukat na kay bundok, Apo. migdala lang Jollibee. Palyari pala ita. Oo. Nung taga bundok ko, i-text kay, chat kay Sir Adrian po Sir Ralph, padalan niyo kung Jollibee kay bundok. Danupan lang ka rin bisita Ayan, ta oo. Kenny. Actually, maging eye-opener ya kaya kami yan kasi dahil pupunta lang na upland kaya katama kayong Porak. Atin ding Yes. kapatid Maganda, mo. So, kumbaga, may istorbo lang makanyan po tandarat ang laring 4x4s mo yan. So, kami, gawa mi, pekya bayan nila. Iyang way mita para Ibalik karela. Bibalik karela itang, kumbaga, istor. And ating kami rin programs na gagawan para karela. Yeah. Ayan, kung nakakatiyo po kayong TV. Screen. Yan, Wala, may pa-solar kami. Ay, wow, Ayan, ang dalan wow. do, Joke Oo, Liver. makanyan po. Pero makanyan man, nakula rin next activities niyo Wow. kanyan. Recently, ating kaya po, in this July mo, may bilabasan niya mo, met up kami po from New York la. Wow! Grupo lang New York. Dala ring videos me through Facebook, social media. Tapos mig-set la, last year pa, kumbaga last month ya mo milyari. Tuloy. Minuli lang, migdala lang dakal balikbayan box, talagang mig solicit la or relief goods, mga yan. Tapos together with Land Cruiser Club Philippines, ang Poing Pampanga, pisopan-sopan mila, sinopan mila, king Sapang Bato naman. Mig-relief care po ka rin operations. Okay. Pantayo. Pero wala mo, Chimalago, karang kita mag-comment, bukod karat ang mga raguldang sakit, talagang interesado na karat ang RC. Kaya magkano lang mo kano, retang linawi yung karetang online shop. Wow. Retang Ali, RC. di salang mag 4x4, alala pang panyaling tutong sa Sakit. RC na pa. Unahan na pa, king RC. Tsaka magkano lang mo? Kaila, chukeng 10 to Mag-range. 20,000. 10 to 20. okay, 10 to Pwede pa. 20,000. Wah. Nagyun na pang loan rate. 10,000. Oh, time is, Pantayo po. punta ka tambisa na ka, time is kayan me, time is 1,000? 1,000 me. Kumbaga kaila reta, tila pong awas kitang ratio na 1:10 la. Retang maragol na po. Kasi ding actual is 1:1. Makanya na po. Hoy ni Ate Manal, biya kaya katamo kanu, Mayora Lenny Kapil, asawa ng Mayor Ay, Jing ano po, Kapil. Mayora. Orak Mayora, may Yan, oras nabi nila po rin po ang overland. Gamitan nyo nung gamitan. I-request nyo nung i-request. Di kayong bala kay Diesel. Ang problema ito. Lalo na ngayon kapanangunan, mga ngayon kauran, po, kailangan da kayo. Dakala salamat kay Orasyo. Opo. Ang nabinye kaya kami, kaya katang programa. Good luck kaya kayo. Sana dakal ko pa, miras kong 1 million. Mga nalang Masusal bigas yung sa ban. aking 1 million kimporang kanta, di malago. Wow. At saka ban kanita, dakalareng po ang relief operation. Ito na Wow. sabing, milog deng sakit. Wow. Ay! Ausan talareng, porak, Tenenin, overland, ang porek Porak hapong Overland. tali, Here we rider. come. Voltes 5 na In yan. cooperation with Voltes 5. Dalalo yung Voltes 5. Puntas mo ka dyan. Okay na kayo. Dakal pong salamat, Kuya Adrian and Kuya Rat na nanilino yu po karen kaya katamong talapan alben na kaya kayong gagawan aliamo habi ne no ne atin kayo namang significance kaya katamong community pwede da kayo naman itap ne nga panahuna ning disaster. At it's not expensive. It's up to you how to make your own 4x4 vehicle. This is your host, Jimmy Santos. Okay po, bayo naman na mag-transfer yung kaya katamong Ate Jody Burke. O hindi na po yung kaya katamong question of the week na peki batanda po rin kaya katamong netizen. Kabalan netizen. Natagal na kayang asinan din. Ano na rin sanyari sa paglukan na kaning metong katao. Paltoy na la. Sabi na pong, Nako, na-relate ako dyan. Pag marami na siyang alibay, wrong spelling ha. Lalo na pag nagpapaalam mag-abroad para mag-work. Kanu! Nako, may talagang pinaparanggan. Itong si Ray Adriano. Huwag kang mag-alala. Mag-abroad ka rin. Ha? Mag-alibay ka rin. Ha? Next comment. Daisy Manarang Flores. Pag maglaramya at gagawa yung salita hanggang eusto. Ana. Yeah. Tutugipang comment. Ricalin Gamboa sa tagin po. Saka sa pagsasalita niyan. Malalaman mo na agad tunay na ugali niyan. May makalawi mata. At mga utal-utal yang magsalita. Iselani Andayan Mercado Rivera. Mga bululya karing Sabiana at Aliyah Milawe king mata to mata, eye to eye by former Inday Baliday.
Ano pong Juanita Just Alfonso tulad Reyes, na. Arone, Alia Papakit, tsaka nung Paksabyan na ka mga bululya, uling alinabalo makananya magdaram, King Panyabiana, lalo na retang mamayad letter U. Utang. Okay, very good. Balo mo yan pala. O, Totoki. Atin pa, ala na. Ay, O, ta. kung nandano man din kikata mong bisita. Yes. King kikata mong question Ay, of the week. unahan may ko yung O, pati yung tindahan ni Ah, wow. Boss. Mayaman kayo yan, boss. O, makanan mo nga balo. So, paglokohan na kaning kasabi mo. Tigrit na ako pong happy birthday. Enjoy happy birthday. Tumapuitan nandin. Paglokohan na kanta. Mapin naman. Tay ka, El Presidente. Kumusta na ka? Ay! Kumusta? Balo Ay, nito. hello. Kumusta? Magaling. Kumusta na ka ni? O kaya, Happy Anita. Hi, Rob. Oh. Hi, Adrian. Eman mo ba? Kumusta? Direct tayo. Kumusta niyo Oy, pa kasi? pero Jody Bar, magaling makadetect ng paglokwa na ka, ring media. Ika. I, O. Ay, isago yan mo, Mga yes, hotel yan. no, basta O, yes. Ba? Itas alta nga man, mana. O kaya, ilindo na ka na, Wow. ilindo na ka ng interview. Ay, kalago mo. Ay, niyayat ka. Ano? Maluwat. Ngayon na naman po nanin kikatam ka mabangan word of the day. Kapunan tayo pa nga manong si Swan. Pato yun Sula po, Ayan. Masagluya yan. Pero itang metong nga doon, nanya kasi itang kabagat. Balaklak. Oo, di ba? May ambulol ka. Balaklaya. Balaklaya. Sula po, lumipad fly. Gamitan tayo po yan, King Aldoldo, tamong conversation, pagsalita, bakit ang laliya po. Ay, wow! Susula mo yan. Palitan niya yung sas. Palitan niya Ay, yung sas. alinis pang pag-emet. Dapat nano pata. Miss Nano pata. Magreklamo niya Salma Ma'am ketang gewa yung ayan. Kaya ni, mutsaning nano pata. Okay. There can only be one. Natsing malago. Lalo na ngayon ni Akon Dili. Okay po, dakala salamat kaya kayo nga Menalbe. Direct Manuel Rojas, thank you karetang bayong graphics sa pepalwan mo. Bakit ta sumantingin kaya Yan, Presidente ta? Uy, yan, Presidente Manuel Rojas, iki moreta. Wapo. Bala ko pinika niya, be salamatan kaya nga nikit ko linwal ko, ating ko bala ko nandinika mo Ay, sumbatan kaya sana. Atin mimisip ko kanong lechon na. Oy! 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 Tuliran kayo. Yan! Thank you, Direct. Unfair. Unfair ka no. Unfair. Tsaka, ka pwedeng ko yung masantingeni. Nakatinta kaya minaluan ko Mas yung masanteng. O sige, magpalam na ka. O, yun itang titik-tik. Okay po, dakala salamat din kaya kayo pong pa magtuto kay metong oras tamong masayang kwentuhan kaya be po rin kayong Porak Overland, ikaw yung Adrian, ang ko yung Rob. Abayan nyo kaya pong pasibay kay metong pang masayang kwentuhan kayong daratang alunis. Ako po yung kaya kayong Aching Malago, dyan alumbang parungaw. At ako naman po yung kaya kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Yan. Ikaw po yung kaya kayong talasuyo yung ating pusong makabalit. At ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking napalit, just for